Mō ngā tau 20, kua whatu kākahu kapahaka tētahi tangata Pākehā i te wharau waka o tōna whare. Kua whatu kākahu te tangata nei, me te mea nei kuia anake pea te kai whatu i Aotearoa nei, o tira i te ao nei pea, e kai ngā kau nui ana ki te whatu pari, tīpare, tātua hoki, mo te tokomaha o ngā kaihaka. How many groups do you reckon you've done over the years? I would say 300 to 400 at this stage. Most probably a lot more if they spread my word around. Heoi anō I nāia nei e haratana mahi I te muna. Te iti kaurangi, te pau o mga tāwhiri, hātea, tū te manawa maurea, te whānau a apanui, me manu huia e te o ngā kapa kei te mau I wana mahi. I really get a buzz from seeing the stuff on TV. I think the people that come in for it, they're pleased getting their work done so quickly. Ia wiki toru ki te whānga kapahaka ka tono ki aia kia whatu I o rātou kākahu. I roto I te rua rā, kua oti I aia ngā pari, ngā tīpare, me ngā tātua e whā te kau. Well, the bodices in that, I charge under $40 for a full bodice. And I think if they went to the shop to buy the material, it would cost more than that. Ka tīmata I te tauira, ka rau atu ki runga I te rorohiko tawhito nei, ka tahi ka tonoa te tauira ki te pūrere whatu nei. Kaore he umanga ke pēnei tāna I Aotearoa. Nā tēti wahine ia I whakatena kia mahi I ona pari. 20 years ago she asked if I could reproduce her bodices and a few changes to the machine and modified it. Ended up making her bodices for her and since then it's just been expanding through word of mouth. Yeah. Roi anō, kua tīmata kē ia te titiro whakamua me te oranga tonutanga o tana umanga. I like it to be carried on and I'm sure if I'm not doing it, someone else will be able to take it over. A kua tērā ko tana aroha o tēnei mahi, e kore e me miti noa. Anzac Pikia,